Yo, if I feel into my way, Jacket. Me money the machine I told me this one Aguano Nijejwe. Omoko, divisional chief. Ne in Nungua traditional council, Ninja Nungua. Feel can into my way, Jacket. I wish sponsor ne Trasacco, a Bamana, a Jemmy. And the cash sponsor you are in there. Nungua said, then check out Moko de near Quano saying. Ya mo fe mo no yo shipon na ko mo ko ni ejigbomo ne ba nya tu ni ne wa ma ne wa stool e ko ke beja no to ewidi e ma jin baba wo no je Nungua pe yo wo ne kan tu mo ne Nungua se ke ha top kings ne e general manager ji benda so ne le ko ne ke ma je ni bi na fe no e ha ma ne Nungua fa mo bi ni ba fe afi nyumo enyo ke etemi ne ayesane ya hu ke ba shi enyumo do mo na stool ke top kings amena judgment ke ashi supreme court lolo Trasacco kai ngba ma na lolo ke woni bi ne na eji na agba nu oba na lawyer fo ni le Trasacco e awo ke ba amen bi ni agme ame na ha me bill shimla hun ke da bi sani akwani bi ame boni sadan ke no ko yo fe mo ye ni afi no 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 wata o keke no wa wi eji ake Ghana ma na mi eto maji ko me fe ni bolewo ne wo wole aka ye shipon ne no ye Ghana ne Supreme Court leji wo court yicho ni fe court fe ni ka jaga sanete Supreme Court na wi agbe na ye jempe be cho ake to enjole ko egbe mini hewo aye sane na ye Supreme Court aje sane ye hihia awu ka ba shi afi nyunma enyo ke eten ke mo egbe afi nyunma enyo ke egbe ni nyumba domo na agbe sane na ni mene Trasacco eye fo ni Supreme Court ebule fel ni abube aha top kings ke Nungua sen ne wote fi ote lolo sane ne te Supreme Court na agbe na ni kai ne ke sane nyenye court re ke gba ma no lo wo obano ne alo mene langas ke ni bi ke nyen ngami de ke gbagba ma na no won panye fai ko ni won bi ni ma hie nyele akwa ne ke ni ne amehawo ni iseyafo efa ne yira don ofa ne owura don ye mi se wa no ni te no ke boni jeje wiele ha eje ake amembo moda ake amewie amewo jeje e na asajin boni ba fe ni eye ha me boni agme ame na ma aju ame ni ha amele ake mene ma mi efe na agba kene ke ma ja ni bi ba ni ademo no na kan ba to ni sana ka ma to boni ba fe na ta osane mi na ma me ye be ni ba na ayagbe me na fo bi noju wo shishi ni mo ni wona aka noju no ni police prosecutor ayu ake ame na agba ne ke ma je ni bi ayi ke bale ne ke na agbe be ma no be ne ba na me bo ma hie peta ma ye mami ke ka na kwale na ta wo anakwale eje epo no enwo wo na boni jeje awie sane ye ha o yira don tomo choyen wie ye wo Ghana ma na mi ne keje Supreme Court say if a court go be ko don Supreme Court eye sane na ebuale fo na ke la ka ya je ndon no onu oyu ne won pa fai wole ake wo che ni Mr President e ke le e believe in rule of law to ake mla ju no de ke fi omni e ke twon ni e wo mla de ke twon ni ne me ya no won qualify won pa fai ni bombo ne ko ne ake Chief Justice Aye aka Attorney General Aye aka IGP Aye ne ke sane ne amebote mi jogban ne se afo e ja ake le top kings me Trasacco e ma no ne je onye oje ma na emi no ya je no afi ne ka ma ja bi ye je no te fi ote ne na igbe ne fi ne yo Ghana ma na emi ne akwale ne fi ne ko ma ja bi na lolo e ha ni Aye wo saji apa ye he ko me no ba pa fai ko na me ka me na ni amashi ne ke ma ja bi ne e se yafo o ra don ke bondo ke bi ni wo me no odumo chine ma afawo ko no odumo na ma anajian ma afawo no ba do ma anajian to mo ke yue no wa manche ke hiwo nu pai bobu lo mo man klalo akwa shon chem
ke wulo mo efe ni yo ke wo shipi ko nupa efe ni yo no ka Nungua ma twi no jogba wo ne ka Nungua ma twi no jogba no afawo no ba dum Nungua ma na jan yes and ne no awo yo bie the neutral shini adomone on behalf of Nungua Yao, wo nupa efe yao yo nyonye iradon ofe aka iradon efe aka echo no bi na here achi atobe aka achi atobe ehwe amegbeme den che fabi ejofo ameka me echo nga amejofo no ambomede aka atawa be na aka mabashi ameno no obeni sa mi ka ha be obanyele kono fe oni sa nyeba kono ka hwe nyen konye ka man bi fe ni no ni ka ba shi sa eji aka abomoden kono ni wo yuo ne tuition na yemo ka yuo efe to wo ga na ma na mi ni wo yo ne mra ba bie eji aka keji aka gbomo fe ni ne mo eje man se ba na efe ni ne hiye wo ma bi na kume no nya mese na ma hehe shika ya medi ama hehe shika ya medi no ka wo ma twen ka ma bela me awo ma twen ka ma bela me shika shi be yi no nya ma ye ne ka shika na me yo ame ya meta shi be na me yo ne ka nyo shi ni na me yo ne ni no wa ni ame ha ni mra akọ egbe ne ka no wo ma agbe wo fi omini efite o no ba pa fai ko ni nye ake nye media bi ni nye bo woto ne nye bo bre nye twa da fe no ko be ni to no ka Mr President ji ake wo bo le no so mo sandi no la ke le ka yu efio keke no ko efio no sandi ne tun ke ji ake enuko alo bokola amane won demo ngene bine no ebi enu bola amane aka Supreme Court we mo no wo yu ne Supreme Court ne no be na vote ni na gba ibaka ni bi na fe Supreme Court ne no akete ni Supreme Court ma no mi ake legi president no ya pa Ghana ma no ni me fe ne hwe botu na me ka abaya le na kan no te fi ote ne gbode je man se ni ba ne ba man bia na ni ayesa ni ya ka shi Supreme Court gbagama na titiri ayesa ni ya ka shi Supreme Court ni Supreme Court e ke la ke papa no fi yin shipo ka cho no ke odon shipo Nungua shipo ni ka me shipo ame lolo ka e gbama na lolo wo bi de wana akeke sanete Madina Court wo akeke sanete Adenta Court sare na US Supreme Court na gbina no won pa fai me ni yo se fe wole mo no wa che mo shi won ke ake nye me ni yo se nyele police jo soldier jo ministers jo nye me fe ni yo se nyele nye pa na ka ni e fe mo nye twa ni o manyaba yao